جا ایرو 3 ایلان 2024 جا روزان روزا سه شمی بویرو گشتن هر سرکه و هر بالکش همی لسراستا هرمی و همچنین لسراستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن ل وکه هر تم دست پیکه چند سرموشه دیرش بالافرین بیمروف آدولتا ترکیه قرکریال سر خالک که بنچاف کرن یا لقام شده ریب برکاسش شهید بوم پشتی بجهکرنا چتین داعش و لشکرین ترکیین لآمدیه نحاجی لحریم بارزان تین بجهکرن. هپگه راگاند کو دناوا مها تباخی ده 152 چالکی بیک آنینه ده انجامی ده 56 داگرگر حاطنه جزا کرن. شانده که حکومت آلمانیا لشنگالی به ازدیان رجویا اوگوت کوچبری نچاره سریه دوی شنگال جنوب ورا آوا کرن. ولی بینرین هجاف سرنوچین مبون و نهاجمی برفرهیا بلتن آخواه ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامیا یکمین تیکلداری ایریشین قرکرین داگرکریا دولتا ترکین لسر حریمی کش بوم تیک برنا آرامیا لحریمی پیکتینه هر دوی چارچوویده ایرو جاره کدن دولت ترکیه دایر کرد به بالافرک بیمروف ایریشیم ل خالک یا هیزین آسیش یا بنچافکن یا لام فرسان یا قامش توی کردن ده انجام دم آسیش راگهاند کو ریببر کیوان شهید بویا. جاره کدن ایریش جاره کدن دولت ترک و بالافری و جاره دولت ترک آخر کر عربه که هیزین آسیش بمباران کرد. اف عربه لحوشا خالا بنچافکرنی یا هیزن آسایشه آل الفرسان گودک هوا روجلاتی باجر قامشلو بو ارمان جایریشه نوچگانا مجودی علی دکیری ابویر ده آگاهی دسپیک راگهاند تماشاوان نجا ایرو دیرو 3 ایلون 2024 جاره کدن دولت ترکا داگر کر ایری شکل قامشلو پیکانی به تایبت نها لطاقه ام فرسانی روجلاتی باجر قامشلو لبر گرتیگها ام فرسان بخوا ایریش پیکات ده انجام او ایریشه دش خوا عربه کات آرمانج گرتن پشتی بویر هزن آسایش یکسر در دورا خالا بنچافکرنی دور پیچ کره پشتی لکولینا برفره یا جالی هزن آسایش و داخویانی نویسکی هاداین لگوری داخویانی دولت ترکا داگر کردانی نیورو به بالافره که بیمرو عربه که آسایش کر آرمانج اف عربه ابوی آرمانجی لخالا بنچافکرنی یا لومن فرسان آباجر قامشلو بو آسایش اشکره کر گودریشه ده ریوبر یکیوان شهید بویه. اف جه بویه ارمان جایریشه خلا بنچافکرنا کسین جسوجین جنایی و مادین هشبر بو. آسایش دیار کر گو ارمان جا دولتا ترک جوان ایریشان او گو آستنگیان جهزین واره در بخه دا گو ارک خوب جه نینن. ایزن آسایش جاره کدن دوباره کر گو او دولتا ترک بوان ایریشن خواه نکاره وان جبریارا پاراسنا گل دور بخه. هر وکی 28 دباخش دولتا ترک بریامیتی و سیخورین خواه ماینک ده عربه که آسایش ده تقاند بو. دوی بویره ده خالده عیسی ولاوی و هجار عدنان سلیمان یه 24 سالی جی شهید بون. جوان ایریشان تی دیار کرنگو دولتا ترک آرامی حریم دکا ارمانج. بلی هر سوچ و هویتیا دولت ترکیه قرکر و چتین و لحرمی داگرکری جزیده دبن لعزازه چته که دولت ترکیه با آوه که خوفانه لکه چخویا زارو که دخل لعفر نجیم چته جبو خواه ریبازا گرتن و بردیلا ویده فیدیه گرتن و که کاره که روزانه لکرنه هر دوی چارچوبه دم جدو مالباطان نیزی $2000 آمریکی ورگرتن لدی جیوان پولیتیکین چتیان لعدل به چالکیه که برتک هات نشاندان. هدول الكفوف تعرفوا ليش؟ افدی من جباجار عزاز يدبن داگر کریا دولتا ترک و چتین وید هات یک شاندن. ورجور واحد كانوا بدي اياهم هذوك اخواته بس يجوا بعرف شغلي معهم. ددی من ده چته کی دولتا ترک به هویتی لکه خود ده. افدی من لسر تورین مدیا دیجیتال هاتا پار و کرن او برتکن تند هات. پشتر جیره دبیجه رابا دزانی افلیدان جبوچیا. جبو کجاره که دندما من خواست هون زاروکان ریکن و ازوان ببینمه. ددیمن ده چته گفیل زاروکن خوین دن جدوخا و هاده بیجه. حیا خوشکن وی ورن
ez karê xwe bi wan re dizanim. Li gorî hatiye parvekirin çeteyê li keça xwe dide, navî wî Hemûd Hemîdû ye û nehêştiye zarokên wî dayîka xwe bibînin. Li Efrînê jî revandina welatiyan ji aliyê dewleta Tirk û çetên wê ve dewam dikin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand ku cerdevanên Tirkiyên li ser sînorê Sûrî Tirkiye kese girtin. Ev kes welatiyekî Efrîniyê û dixwest diriya sînora derbasî aliyê din bibe. Heta niha derbarê çara nûsa wî de tu agahî nehatine parvekirin. Li aliyekî din jî koma çetên Slêman Murad girtiyekî ji gundê Mabedlî ya Efrînê li beramberî $500 Emerîkî berdan. Herûha çeteyan girtiyekî ji gundê Xilnîra ya Efrînê li beramberî $1400 Emerîkî berdan. Herûha li gelek deverên herêmên dagirkirî bertekên li dijî binpêkirin û kiryarên dewleta Tirka dagirker û çetên wê zêde dibin. Li bajarê Kefertexarînê Idlibê bi dehan kes li dijî çetên dewleta Tirka dagirker xwepêşandan li dar xiste. Xwepêşandêran xwestin girtî werin berdan û pergala ewlehiyê ya dagirkeran were hilweşandin. Li gundê Etmeyê Idlibê û gundê Sihareyê Helebê jî xwepêşandan hatin li darxistin û heman bangewazî hatin kirin. Binêrên hêjav demeke dosya têkildarî çeteyên Daişê çeteyên Daişê Kuderê ji bo xwe ew dibînin li Kuderê ne em bu binêrên hêjara parve dikin û cihên ku herî zidev çeteyên Daişê lê hatine bicih kirin herêmên ku dewleta Tirkiye li ser xaka Sûriyê dagir kiribûn lê niha di nava demên dawiyê de herêmeke din jî ji bo çeteyên Daişê weke herêmeke ew li derketiye pêş ew jî bi rizamendiya Partiya Demokratîk Kurdistan PDK ya dewleta Tirkiye van çeteyên خوین داعشی یعنی لعفرین سریکانی گریسپی ادلب لحرمین کو داگر کنه ایدیم دربازی خاک باشوری کردستان ایدی که دوخ ما نوچاوی که بواره پاروا کرد بود چاوا دیمنین کو جه حریم آمدیه هاتبون چتین داعشی چاوا لخاک باشوری کردستانی هاتنه بجه کرن لی ایرو جهر تکیلداری ویه که دیمنین بالکشتر ین هینا اف لشکر و چتین دولتا ترکیه لحرمین دنین کو هاتنه بجه کرن در کتیه پیش او جیم پشتی حریم آمدیه نها çeteyên Daişê û leşkerên dewleta Tirkiye qirker li herêma Barzan ya Başûrê Kurdistanê têne bicihkirin. Di vî dîmenê ku li ser medya dijîtal de hatî belavkirin de tê xuyakirin ku leşkerên dagirker, cerdevan û çeteyên Daişê li her derê herêma Barzanê bicî bûne û dadikevin nava qadên jiyanê yên gel. Dewleta Tirka dagirker û hevkarê wê PDK di dijminatiya xwe ya li dijî gelê Kurd û destkeftiyên xwe de êdî tu sînora nasnakin. Di çarçoveya dagirkirina Başûrê Kurdistanê de Dewleta Tirka dagirker hemû daxwazên xwe bi malbata Barzanî û partiya wan PDK da qebûl kirin. Piştre bi dehezaran leşker, bi sedan tank, top û vesayetên zirxê anîn Başûrê Kurdistanê. Li aliyekî dewleta dagirker ji bejahî û asmanî ve bi hemû hêza xwe û çekên herî modern yên NATOyê li ser gerîla ceriban. Lê li hemberî berxwedana bêhempa gerîlayên Azadiya Kurdistanê nekarî encam bigire. Hêviya dewleta Tirk û PDK tenê mabû çekên kimyewî û balafirên bêmirov lê gerîla bi pêşxistina çekên parastina esmanî dest bi xistina balafirên bêmirov yên dewleta Tirk kir. Piştî ku ev hêviya dewleta Tirkiya bi balafirên wan yên bêmirov jî ji aliyê gerîla ve hate şikandin, vê carê dest bi anîna çeteyên Daişê û Iraqê û Sûriyê kirin. Dewleta Tirk û çeteyên wê derba herî giran ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê li Mexmûl û Şengalê ji destê gerîla û şervanên ji felsefe û birdoziya Apoyî bawer dikin xwar.
بجاری دخوازه تولا خو داعشê bi anîna çeteyên Daişê li nava xaka Başûrê Kurdistanê ji tevgera azadiya Kurd hilîne. Hêjayê bi bîrxistinê ku heftê tîrmeha 2024 de berdevkê Yenekê Sedî Ehmed Pîre ragihand ku zêdetirî sêsî çeteyên Daişê ji aliyê dewleta Tirk ve li herêma berwarî Bala hatine bicihkirin. Her wiha di rapora navenda belgekirinê ya di 23 tîrmeha 2024 de jî hat belavkirin tê gotin sêsî çeteyên Daişê li Başûrê Kurdistanê hatine bicihkirin. برێبینەرین هێژەمی قالا باشووری کوردستانی بکەنج بەرگوە ئەندامی ڕێکخستنا سیپێتی یا ئەمریکی کامران عوسمان ڕاگەاند کو şevê din dewleta Tirkiya dagirker 24 caran bi balafirên şer deverên cuda yên Başûrê Kurdistanê bombarduman kiriye. Endamê rêveberiya Yenekê Muhammed Xoşnav jê diyar kir ku artêşa Tirk qonaxeke nû ya dagirkeriyê li ser xaka Başûrê Kurdistanê dest pê kiriye. Dewleta Tirka dagirker şevê din 24 caran bi balafirên şer herêma Başûrê Kurdistanê bombabaran kir. Avagahî ji aliyê tîma rêxistina avakirina aştiya civakê ya Amerîkayê ya li Kurdistana Iraqê CPT ve hate parvekirin. Endamê rêxistinê Kamiran Osman têkildarî êrîşan li ser hesabê xwe yê medya dijîtal agahî parvekir. Osman diyar kir ku artêşa Tirk 24 caran bi balafirên şer deverên cuda yên Başûrê Kurdistanê bombabaran kir. Li gorî agahiyan deverên hatine bombabaran kirin yên herêmên Cuman, Amedî, Sîdekan, Pêşder û Mawad yên Başûrê Kurdistanê ne. Kameran Osman da zanîn got êrîşê de ti ziyaneke canî çê nebûye. Ajansa Rojnewsê jî bi nûçeya parvekirî re avagahî piştrast kir û got balafirên şer yên dewleta Tirka dagirker ji din gelek deverên herêmê bi dijwarî bombabaran kirine. Her wiha bi tebahiya şevê balafirên bê mirov û biçek yên dewleta Tirk li ser herêmê digeriyan. Endamê rêveberiya Yenekê Mehmûd Xoşnav jî daxuyakirin got artêşa Tirk qonaxeke nû ya dagirkeriyê dest pê kiriye. Mehmûd Xoşnav anî ziman got dagirkeriya dewleta Tirk bêtirî 100 cihên Başûrê Kurdistanê derbas kiriye û got hêzên dewleta Tirk qonaxeke nû ya dagirkeriyê dane dest pê kirin. Ew jî wê yekê nîşan dide got hemahengiya beşek ji aliyên siyasî yên herêma Kurdistanê li gel dewleta Tirk de heye. Meha tebaxê meheke ku di warê demsalê de ji mehake germe lê ev meha tebaxê di nava tevgera azadiya Kurdistanê de ji bo gelê Kurd ji meheke dîrokî bû navenda ragandin û çapemeniya hepekên bilançoya çalakî û êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye yên li ser xaka Başûrê Kurdistanê yên di nava meha tebaxê de jî bi raya giştîra parvekir li gurî daxuyaniya ku hepekê bi raya giştîra parvekiriye ku di nava meha tebaxê de dewleta Tirkiya qirker bi qasî 473 êriş li dijî xaka Başûrê Kurdistanê pêk aniye. Li dijî van êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiya li ser xaka Başûrê Kurdistanê gerîlên azadiya Kurdistanê yên hepekê wê ji astarê jî derb li ser derbê li dagirkeriya xistine ku di encama 152 çalakiyên ku gerîlên azadiya Kurdistanê pêk anîn de jî bi qasî 56 dagirker hatine kuştin. Her wiha 42 dagirker birîndar bûne. Di nava berxwedaniya ku ji bo parastina xaka Başûrê Kurdistanê ji aliyê gerîlayan ve têmeşandin de jî 4 gerîla şehîd bûne. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG bilançoya şer a meha tebaxê eşkere kir. Daxuyaniya HPG bi vî rengî ye. Gerîlayên azadiyên Kurdistanê ku li ser şoba fermandar Egîd Maxsûm Korkmaz dimeşin, sala çiliya têkoşîna xwe ya destanî temam kirin, ketin sala têkoşîniya 41 40 salan bê navber parastina rewaya gelê Kurd kirin. HPG di daxuyaniya xwe de diyar kirin ku gerîla li her qadê berxwedan dan meşandin û got gerîlayên azadiyê pêngava gerîla ya dîrokiya 15 tebaxê bi heybet pêşwazî kirin. Hêzên me êrişên artêşa Tirka dagirker ku xwe dispartin teknîkê têk birin, ruhê fedayî apoyî bilind kirin, di taktîk, çalakî û rêbazên gerîla de xwe kûr kirin, bi vî rengî bersiv dan û gelek çalakî kirin. HPG li ser şehîdên ku di meha tebaxê de hatin ragihandin ji ev nirxandin kir.
هفرین مین د دمین جدا د شهید بون لی بلید نوا مها طباخی د شهادت وان هات راگهاندن بون میناکین بجارتین فرمانداریا گریلا یا عگید بوینه بوی رنگی ناوی خواه لدیرو کامه تکوشین نویساندن. امی آرمان جوان تقز بسر بخینن. بیلانچیا شر آبرفره آمها طباخی بوی رنگیه. ارتشا ترکا داگرکر 305 جاران به بالافرین شهر 33 جاران به هلیکوپتر 9 جاری به تقمنین قداخکری سوجین شهر کرد. دناوا مها طباخی ده یکنین شید دوغان زنار و شید آخین موش 19 چالاکین هوایی 133 چالاکین بجاهی بگشتی 152 چالاکی هاتن درخستن. ده انجام چالاکین هوایی و بجاهی ده بگشتی 56 داگرکر هاتن جزا کرن و 3 جوان به پایه 43 داگرکر جبریندار بون. دناوا مها طباخی ده 4 گریلاین آزادیا کردستان بلهنگی و قهرمان شر کرن و شهید بون. دایکین گریلین آزادی برخودان زاروکین خو یا لهمبر ایریشین داگیرکری سلاف کرون و گوتن خاینین کو باشور کردستان رادستی دولت ترکیه دکن سبویج زاروکین مرجا بکن داکو داگیرکران ج خاک باشور کردستان درخینن کرد شری هبونه دکن دویتی کوشینا ده همو قادان ده جواره مزن کرن سرکفتن و تقص پارا برخودیران به. دایکین گریلاین هپکی و جاستاری انشقام شوی آن زمان کو به برخدانا گلا توپیا کن سرکفتن پیکنایی خود فروشن دولت ترکی خود فروشن دایکا شهید چند فدا و گریلای جاستاری زیلان فدا دیارکر کو سرکفتنا کوزارو کینوان به دست خن گرینگیا برخدان یا لهمبری ارتشا ترکا داگرکر ایسواد دیگه ایرو زاروکه منا برخدانی دنا الهمبری دی دولت عشر دکن يعني أم بيجن دولتها تركي عثماني وحكومتها مركزي وقدبا الهمبري زاروكي ما تسكن شاري وادك بهي صبرياني زمان كودي سركفتن بارا برخديران با ما قالوا هنا بسرخن او بيسك وحرامي جو خد فروشن دولتها تركي خد فروشن دولتها عراقي الهمبري زاروكي ما شردكن قالوا باكرة اردوغان وكرة باشوري كردستاني دا قالوا هنا تشلو درخن او قواتي جو باكري اردوغان كرة باشور دا ويصبح خبابن جن بوطالين زاروكي ما يجيريلا ويبيجن ورن اردوغان جباشوري كردستاني درخن دولتها ترك داگر کرب سر دایکا گریلای شهیدای جاستاری آفشین سعاد سلیمان جی دست نشان کرد که کرد شری هبونه دیکن به هفگرتر و یکیتیا گلی کردستانی و پلانین دولتا ترکو پدکی ورن تک برن دولتا ترکو قدپی دست کرنا بدو شری گریلا دکن اوینا قد قبول ناکن و ام پشگریا وانا پشگریا گریلا دکن پشگریا زاروکی خود دکن ام لعنت الیتینن بهفکاری وی دایکا گریلای هپگی برقامشلو صدیقه وسمانشی اردوخان و که دجالت سردمی بناف کر و بانگا مزن کرنا تکوشینی کر تم نعتقد الدولة الديانة دي وك جنة كرد جو برخاديرن ولو تنن وشينا بونا وإن شاء الله وحتى داويل برخا بدن وبسركبن وبسركبتنا واجي بيروستكن كيف خشيامة مثلا الجنة ما تجي گل کرد بهرسه خلق کردستان بهرسه و لدیج فاشیسم و پولیتیکای دولت ترکیه هرسه وان زیده بویم پشتی کو جوان کرد حکیم لقمان لباشر استانبول تنش برکو به زمان کردی آخوی جالی نجات پرست و فاشیستین دولت ترکیه و حتی کشتن ایدی برتکین خلق باشور کردستان لدیج ویه که زیده دبن جبرکو حتی نها حکمت باشور کردستان لسر بویر باوی که جدی را نوستیه و پده که حود ده بویر جنادیتی و انگوم لسر بویر جی بگیرم دوی چارچوبه ده خزمین حکیم لقمان یک کوفی راستیه دبینن جیم جاره که دن هرسا خوانشانیم پده که او باشور کردستانی دان او گوتن اگر که لسر بویر نه لیپرسینی باش نه کرن او سوجدار گوژر نه جزا کرن اوی داگرکرین دولت ترکیه که لسر خاکا باشور کردستانی نه به دستی خواه جزا بکن بصدام تروق حكمي اويك حكيم يا شيء كرديا بمقابل اوها لو برباس كلك شيء ده ترك بيس ترك بلا ويتو كانش بزانن نفرت ما تركيش دكاين اگر چاره سر نكريت بيس ترك لنا كردستان لما برا كلك شيء شيء كرد اگر دوز لقمان نه چاره سر کرن امی بخوا تولا خو هلینن ام نفرت ج دولت ترک دکن
ev dîmen û ev hêrsa malbat û xizmên Hekîm Lokman e. Hekîm Lokman di 31 tabaxê de welatiyê ji Duhokê li semta Aksaraya navçeya Fatihiya Stenbolê rastî êrişa bi kêran hat û jiyana xwe ji dest da. Li gorî parêzeran şahîdên bûyerê xizmên Lokman, sedema êrişa faşîstan axaftina bi Kurdî bû. Tê gotin dema Lokman bi Kurdî da axivî, gelek faşîstên dewleta Tirk êrişî wî kirine û wî qetil kirine. Doh bi şev cenazeyê Hekîm Lokman hate veşartin. Piştî wê xizmên Hekîm Lokman daxuyanek çapemeniyê dan, bang li hikûmeta Başirê Kurdistanê Iraqê kirin ku xwedî helbest bin. Xizmên Hekîm Lokman di daxuyaniyê xwe de wiha gotin. Bi dehan leşkerên Tirk li nav xaka Herêma Kurdistanê hene û digerin. Eger doza Lokman neyê çareserkirin, em ê bi xwe tola xwe hilînin. Em nefret ji dewleta Tirk dikin. هزاران ترك بطانكر لنا كردستان بفلات سورينوا وحدي كلام شرف قورانتي وكردايتي لما برقوا برباس كلكشي بديان ترك بصدان ترك حكمي اويك حكيم يا شي كرديا بمقابل اوها لو برباس كلكشي ده ترك بيس ترك بلا ترك كانش بزانن نفرت لا تركيش دكاين اگر چاره سر نكريت بيس ترك لنا كردستان لما برق كلكشي كده شي كردن هێژای gotinê heya niha hikûmeta Iraq û hikûmeta Demboriya Barzanî li ser mijarê ji tirsa Tirkiyê ti daxuyanek jî nedane. Kongra Netewîya Kurdistanê keneke jî bi daxuyaniyekê kuştina Hekîm Lokman ji aliyê nîjadperestên Tirkiye ve bi tundî şermezar kir û got, divê sojdar bêne ceza kirin, divê hikûmeta Iraqê û Başûrê Kurdistanê erkên xwên desturî û yasayî pêk bînin û xwedî li vê dozê derkevin. Sûyekê tebaxê welatiyê bi navê Hekîm Lokman ê ji Duhokê li Stenbolê rastî êrişekê nîjadperestiyê hat. Di êrişa faşîstên Tirk de ku ji ber axaftina Kurdî hat kirin, Hekîm Lokman jiyana xwe ji dest da. Tê gotin dema Lokman bi Kurdî da axivî ji hêla çar kesan ve hate aciz kirin, di êrişê de hatiye qetil kirin. Ev yek rastî gelek bertekan hat. Kongra Netewîya Kurdistanê keneke ji bi daxuyanekê bertek nîşanê vê yekê da. Kenekê qetilkirina geştiyarê Kurd, Hekîm Lokman ji alî nîjadperestên Tirk ve bi tundî şermezar kir û got, welatiyê bi navê Hekîm Lokman ê 45 salî li semta Aksaraya navçeya Fatihiya Stenbolê rastî êrişa komekî ji 12 kesan hat. Cenazeyê Lokman ji bo otopsiyê rakirin saziya tiba adlî ya li Yeni Bosnayê. Kenekê diyar kir ku divê sujdar bên cezakirin wiha domand. Em sersaxiyê ji malbata Lokman Hekîm re dixwazin. Pêwîst e ku jer û sujdarên vê bûyerê bên cezakirin. Rayadarên dewleta Tirk carek din çavê xwe li vê sucî re digirin. Divê rayadarên dewleta Tirk vî sucî bi senaryoyên çêkirî yên wek sucên berê xwe verneşêrin. Di dawiyê de kenekê anî ziman ku divê hikûmeta Iraq û Başirê Kurdistanê erkên xwên desturî û yasayî pêk bînin, xwedî li vê dozî derkevin êdî bêdeng nemînin. Endama koordinasyona paşkê Ayten Dersim diyar kir ku tenê şermezarkirina tecridê têrênanke û got em ê tecridê ne tenê şermezar dikin, di heman demê de jî li hemberî vê yekê têkoşînê mezin bikin û bimeşînin, şermezarkirin bi têrê nake li hemberî siyasetên qirêj, berpirsyarî û her wiha wezîfeyên me yên mezin hene divê çalekîn ji bo misogerkirina azadiya fîzîkî ya rêbertiyê bigihin asta herî bilind. Mücadelemizin şehitlerini saygıyla, sevgiyle anıyor, önlerinde eğiliyorum. Endama koordinasyona paşke Ayten Dersim beşdarî bernameya taybet a medya haberê bû û rojeva têjîtê û rêxistinbûyîna jinan nirxand. Ayten Dersim wiha behsa sîstema têjîtê ya girankirî kir. Ev 4 salan agahî ji rêberê me nayê wergirtin, lê belî 26 salin rêberê me têjîtkirî dîlgirtiye. Hewil tê dayîn ku têjît û dîlgirtin di astekê hîn bilind de bê berdewam kirin. Hamle, kampanyalar ve mücadeleyi yükselterek Ayten Dersim diyar kir ku ew wekî tevgera jin rêbera pohebûna xwe dibînin û hanî ziman. Weke tevgera jinê paşkê jî rêbertî rojeva me ya bingehîne. Em tevgereke rêbertî ne û rêbertî ji bo me hincetan hebûnê ye. Azadiya fîzîkî ya rêberê me, azadiya jinên Kurd û hemû jinên cîhanî ye. Önderliğimizin üzerinde uygulanan tecrit
politikasına ilişkin tüm örgüt Endama koordinasyona paşke Diyarbakır ku tenê şermezarkirina têjîtê têrê nake û wiha got. Em têjîtê ne tenê şermezar dikin di heman demê de li hemberî vê yekê têkoşînekî mezin dimeşînin. Şermezarkirin têrê nake li hemberî siyasetên qirêj, berpirsyarî û vesîfeyên me yên mezin hene. Divê çalakên ji bo mîsogerkirina azadiya fîzîkî ya rêbertî bikînin asta herî bilind. Hemû polîtikayên li dijî rêberê me tê meşandin di rastiyê de li dijî jinan hemûyan em. geliştirdiği kadın kurtuluş ideolojisi felsefesiyle kendisini tanıdı, kendisini var etti, kendisini örgütledi. Ayten dersimani ziman ku hebûna jin bi hebûna rêbera xwe re girêdayî ye û bi van gotinan anî ziman. Em rêbertî weke hebûna xwe pênase dikin, ji ber vê jî têkoşîna jinên Kurd ji bo jinên li tevahiya cîhanê bû çavkaniya sûdwergirtinê. Hebûna me di nava şoreşa Rojava de hîn şêmber bû, ji ber vê yekê jî şoreşa Rojava şoreşeke jinê ye ku bi felsefeya rêbertî ava bû. Bu felsefe etrafında toplandılar tabii. Bunlar çok önemli bir mücadele sahası. Endama koordinasyona paşke Ayten Dersim li ser sistema xwe parastina jinê jî nirxand û habdavî kir. Garantiya sistema konfederal a jinê bi cîhanîna hişmendiya xwe parastinê û rêxistinî ye. Dewlet ji bo îradeya mirovahiyê bêşkînin û îradeya azad a jinê ji holê rakin, çekên herî pêşketê û çekên nukleerî bi rengekî hovane bikartînin. Vîjdan, ahlaq, hest bi wan re nînem. Di serdemeke bi vî rengî de garantiya me rêxistiniya me ye. Afirandina hişmendiya jinê û zayendî tê wateya kuştina aqlê mêr. Eylemselliklerinin en üst Di çarçoveya pêngava ji rêber Abdullah Öcalan re azadî ji pirzgirêka Kurd re çareserî, tevgera jinên Kurd a li Ewropayê dest bi kampanya têrêjiyên rojê kir. Her di vê çarçoveyê de yekîtiya jinên Kurd yên Swîsrê jî ji bo kampanya têrêjiyên rojê banga tevlîbûnê kir ku ev pêngav wê siber li Cenevê bêdest pê kirin. Di çarçoveya pêngava ji rêber Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî, tevgera jinên Kurd a li Ewropayê dest bi kampanya tîrêjiyên rojê kir. Kampanya wê siber li ber ofîsa netewên yekbûyî ya li bajarê Cinêv ê Swîsrayê bi daxuyaniyekê dest pê bike. Duruşmeya kampanyayê jî rêberabû ne tenê ji bo Kurdistan wê ji bo tevahiya cîhanê a şîtiyê bîne. Yekîtiya jinên Kurd a Swîsrayê jî daxuyaniyek weşand û bang li welatparêz, demokrat û hemû jinên li dijî sistema kapitalîst kir ku tevlî li kampanyayê bibin. Yekîtiya jinên Kurd a Swîsrayê ragihand ku kampanya wê heta 12 cotmehê bi çalakiyan dewam bike û got li dijî modernîteya kapitalîst ku dijminê civak, xweza, jin û mirovahiyê ye, paradigmeya azadî parêziya jinê, demokratîk û ekolojîk a rêbertî yekane alternatîf e. Bi vê kampanyayê em ê fikirên rêberabû bikînin her kesî, her malê, her kolanê û her dibistanekê. Arman ji çalakiyê ew e ku CPT, Konseya Ewropa û Parlamentoya Ewropayê li dijî teşîdal derveyê mirovahî û polîtikayên înkar û tunekirinê yên dewleta Tirk û pedekê wêdeng nemînin. Em ê zextê li wan bikin ku helwesteke rast nîşan bidin û wezîfeyên xwe bînin cih. Yekîtiya jinên Kurd a Swîsrayê dest nîşan kir ku gelek girîng e ku jin di vê demê de rêxistina xwe hîn xurtir bikin, çalakiyên xwe mezin bikin û wiha bidawî kir. Yekaneriya azadiya fîzîkî ya rêberabû ew e ku li her devera em lê netêkoşînê mezin bikin. Em bang li welatparêz, demokratîk û hemû jinên li dijî sistema kapitalîst yên li Swîsrayê dikin ku tevlî li çalakiyê bibin. Em bang dikin ku helwesteke hevpar bê nîşandan û berxwedan bê mezin kirin. Şandeyek ji hikûmeta Almanyayê serdana Şengalê kir, şandiyê diyar kir ku koçberî ji bo êzdiya neçareserî û got, divê Şengal ji nû ve were ava kirin, ji bo vê yekê jî şandeya Almanya dibêje wê alîkariyê bikin.
شاندەیەک ji Parlamenta Almanyayê serdana Şengalê kir. Ev serdana şandeyê piştî ku du hevdîtinên xwe yên li gel parêzgerê Mosilê Abdulqadir Zexîlkirî pêk hat. Şandeya Alman a bi serokatiya Parlamenterê Partiya Sosyal Demokrat a destladar Frank Schob li nava Şengalê geriye. Die Botschaft ist aber, dass wir alles tun wollen, dass die Zukunft eben hier in Şengal liegt. Wir sind in Gesprächen natürlich mit der irakischen Zentralregierung, aber auch mit der kurdischen Piştî serdan û hevdîtinan Parlamenterê Partiya Sosyal Demokrat Frank Schob civînekî çapamaniyê li darxist. Parlamenter Frank Schob bi bîrxist ku Almanyayê hejmarekî zêde ya êzîdiyan heye û wiha got. Für das Engagement aller, gerade auch von Mirza und allen, die hier Em hewl didin piştgiriya wan bikin. Lê peyama esasî ew ku em dixwazin ji bo rewşa Şengalê baş bibe her tiştî bikin. Ji bo wê jî bi hikûmeta Iraqê û hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê re hevdîtinên me dewam dikin, bêka em dikarin alîkariyekî çawa bikin. Parlamenterê Partiya Sosyal Demokrat anî ziman ku ji bo jinûva avakirina Şengalê wan 12 milyon euro alîkarî veqetandine û ev tişt anî ziman. was keine gute Lösung ist. Es werden jetzt weitere Alîkarî wê ji bo çêkirina xaniyan û dabînkirina avê bêne bikar anîne. Frank Schob fermana ku li Şengalê pêk hatiye bi bîrxist û diyar kir ku ji bo paşa rojekî bi ewle hêvî heye û got. Also bitte lasst uns gemeinsam eine Zukunft schaffen für diejenigen, die hier sind. Terkandina welat ne çareseriye. Koçkirina êzîdiyan ji bo êzîdxanê wê rewşekî baş nebe. Ji ber wê divê em dest bidin hev û paşa rojekî baş li vê derê ava bikin. Di navbera İsraîl û Hamasê de agîrbestekî xuyanakî ango ya ku tê diyar xuya dike di nava demên pêş de ew ku li şerê da Xezayê wê dengê çekan kêm nebe ev yek ji ku derê tê pêşbînîkirin ji ber ku tevî hemû zextan jî hikûmeta Netanyahu di pêkanîna armancên xwe yên li şerî da Xezayê de bi biryara herî dawî piştî dîtina cenazeyê şeş dîlgirtiyên di destê Hamasê de jî Netanyahu diya xwe de esrar dike ku ew ê di mercên agiribesê de li gorî daxwaza Hamasê tevger neke her divê çarçoveyê de hema li nava İsraîlê bertekên tund derdikevin bi taybet ji malbatên dîlgirtiyên di destê Hamasê de hem wextê vê yekê Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden jê dibêje Netanyahu di mijara agîrbestê de gavên pêwîst naavêje. Piştî got cenazeyê şeş dîlên din yên di destê Hamasê de li şerîta Xezayê hatibûn dîtin, zextên navnetewî li ser Serokwezîrê İsraîlê Binyamîn Netanyahu zêde dibin. Serokê Amerîka Joe Biden rexne li Netanyahu kir got ji bo azadkirina dîlên di destê Hamasê de hewildanên pêwîst nake. Biden li Washingtonê bi nûnerê Amerîkayê got bi awayekî nerasterast di navbera Hamas û İsraîlê û Qatar û Misrê de navbênkariyê dikin, civiya û beşdarî hevdîtinê bû. Biden piştî vê hevdîtinê ji rojnamevana re li ser pirsa gelo Netanyahu ji bo serbestberdana dîlan têra xwe hewl daye ya na, bersiv nada. Gindiyarkir got Amerîka ji bo peymaneke dawîn a li ser dîlan û agîrbestê pêşkêş bike gelekî nêzik e û li ser pirsa gelo hevdîtinek pêkane bi gotina her tim hêvî heye bersiv da. Di hevdîtinê nerast yên binavbênkariya Amerîka, Qatar û Misrê de li hevkirinek pêk nayê. Herwiha korîdora Fîldelfî ya li ser sînorê di navbera şerîta Xezayê û Misrê de yek ji mijarên herî nakok yê danûstendinan e. Hamas li dijî daxwaza İsraîl a ji bo kontrolkirina korîdora Fîldelfî nerazî ye. Piştî gotdawiya hefteyê de cenazeyê şeş dîlan hatin dîtin, li İsraîlê li dijî hikûmetê xwepêşandan hatin li darxistin û di destpêka hefteyê de li welat girava giştî hata rakandin. Li aliyê din Brîtanyayê rakand got firotina çekan ji bo İsraîlê bi qismî were rawestandin. That I inform the House today the assessment I have received. Wezîrê Karên Derve David Lamay daxaftina xwe ya li meclisê de diyar kir got ji 305 ruxsatên ixracata çekan ji bo İsraîlê wê bên rawestandin û di nava wan de çekên got dikarin li dijî Hamasê li şerîta Xezayê bên bikaranîn jî hene.
I have informed my right honourable friend, the Business and Trade Secretary. لامای دستنیشان کرد گو اف بریار جبر گو مترسیه که مزن هیا گو حقوق مروبی و یا نابنتوی باوای کی جدی وره بن پیکرین هات گرتن هگا اف چک ورن بکارانین. لامای دستنیشان کرد گو مافی اسرائیل یه خوپاراسنی هیا وانی زمان گو اف بریار و باندور الاولهی اسرائیل نکه. ام دربازی اوکراینی ببن سروکماری اوکراینی ولودیمیر زلنسکی به سروکوزری هولندای سکوفتر سردانا باجر زاپاروژه اوکراینی کر. زلنسکی درباره ایریشن کو ارتش اوکراینی د ما تباخه ده لدجی هریما کورسکی روسیه دابو دسپیکرنج آگاهی دا اوگوت اپراسیون کورسکی ارکاخوا به جهتین او لگوری پلان سازی آخوا دوام دکه. It's good to meet you in your country. Yes, yes. 6 rockets and 8. زلنسکی به سروکوزری هولندای دیک شوفر سردانا باجر زاپاروژیا کر. زلنسکی او شوف به دسپیکرنا سالا نویا خواندن ل اوکراینای به خواندکاران را جویان پیش را جوینه که هفپار آچاپمنی لدار خستن. Дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністре Схов, шановні. ولودیمیر زلنسکی آنی زمان که روسیای دو بشو و دانه سبیل هرم سومی، خارکیو و کیوی ایریشن آسمانی پیکانین. زلنسکی دا زانین که جبو پیشگرتنا لایریشن روسیای دوی دخوردکرنا پرگالین پاراسنا هوایی و داینا بالافرین شرین F-16 و چکین جور بجور ده پیشگیری جه اوکراینای را بیدوماندن. Кількох десятка кілометрів від лінії. هر وها زلنسکی درباره ایریشن کو ارتش اوکراین دمه طبقه دلدیج هرم کورسکی روسیه دابود اسپیکرن وها گوت. اپراسیون کورسکی ارکا خو بجهتینه لگور پلانسازی خو دوام دکه. زلنسکی دیار کرد که اپراسیون لکورسکی جبو کیمکرنا ایریشن ارتش روسیه یلنسر هرم دونکس اوکراین جی خودی گرینگی که مزنه وها گوت. جبو زحمتین لسریا پوکروفسکی و تورکسی ام دفکرین که اپراسیون کورسکی جی دکاره باندوری لوی بکه. زلنسکی دا زانین که آرمانجا روسیای اوه کو هرمین دونکس و لوهانسکی به تمامی داگر بکه جبر وی که یکنین خوین هری آمده کری ین لشکری لبر بجیه کرنه. Все це разом працює для того, щоб ми підтримували нормальне. زلنسکی دیار کرد که ارتش روسیه دوان دو روزین داوید تپ پیشکتن بر به باجار پوکروسکی و نکریه. زلنسکی تقاضا کرد که وان زیادتر 600 لشکرین روسی لهرم کورسکی دیل گرتنه اف یک جبو پیواژیا پفگوهارتنا گرتیان آدنابر روسیا اوکراینای ده گرینگه. بیدرین هیجان هاجم خدمتگزاری شاهی سپور اولکاری چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی دجمرا آمده کرنه ام به هفره لتماشا بکن. اللجنة الدستورية ما في أي تقدم بهذا. لباجار حسكي ريفيبريا كاروبارين ريخستنان يا هريما باكور روشلات سوريا وريفيبريا تيكلداريا قشتي جوينك برفره جري خستني ناف دولتي وهريمير الدار خستن دو جوين دا جلك بند آسنجي وبيش خستنا كار هات نقاش كرن. هيئة التفاوض. اليوم تم عقد اجتماع مع هفسروك ريفيبريا كاروبارين ريخستنان لهريما باكور روشلات سوريا ناجي حبو ديار كر کوکشاندنا هن ریخستنان جهریمی نراسته و ریفبریا خسر کاری ریخستنان حسان دکه. جوین به انجام نامیان هات بداوی کرن. پشتی کوم کرنا بلگیان هزین اسایشی لطبقای دو کسین کو دستی واند دزیا بز دهیه و اپراسیونه که گردنه. لگوری آگاهیان کو ناوند راگهاندنا هزین اسایشی پاروه کرنه او اپراسیون لسر گلیان خلکی هریمی پیکهات پشتی که هر دو گرتی لخوام کر هاتنه که وانصد و نه سری پس دزینه اسایشی او هستنه دوزگری آگشتی. نویزگاه پاراستنا زاروکان آگریدای دسته آجنه به کوردینه یا ریوبریا کاروبارین جواکی و کارکران آکانتونا من بجه جبو زاروکین کام پارسن آنو چالاکی یک شاهیر دارخست. چالاکی ده چارچوه یا پنگاوا کجا آلی نویزگاهی و دبند روشمه یا وگراندن، پاراستن، پیشکتن و هشمندی جبو زاروکاتی که تندرست جبو کم کرنا بن پیکرنه لدیجی زاروکان ها دست پیکرن. پنگاو وسی مهان لباجار و گندان دوام بکه. ده داویا شاهیه ده دیاری لزاروکان هات بلاف کرن. لباجار کوبانه بلاف کرنا مازوتا زفستانی دوام دکه. حتی نها نیزی 16,000 مالبات
مازوتا خو ورگرتنه اندام سازی سوتمنی احمد رشو دیار کر کولگور در فتین هی و ایصال 300 لیتر مازوت لخلکه به بلاف کرن نزكي صحة زور بطاقة هاتي فعال كرنا يعني. یکم جار لباجاری دربیسی تیم که جنان آباسکتبوله هاتیه آوا کرن اف تیم هیوی دکه کود به شاورزی شده لهرما باکور روشلات سوریه سرکفتن مزن بدست بخه او جن اندامین تیم راینن تیم جنیزی 4 ماه و هاتیه دامزراندن روزانه 12 جنین جوان لسر لیستکا باسکتبول پرورده دبن تیم راین یکمین تیما کچانه لدربیسیه اف تیم د تورونو باین باسکتبوله ین کو یکیتیا ورزیشه یا کانتونه لدار دخه گلک سرکفتن بدست خستنه بله بینرین هجم لبردگیجین داوی بلتن آخوی ساعت 7 و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده ارشاد بختار